Ngiye ngicabanga indaba enkulu bantu abenkosi ngaye ngathi ngihamba lapha eThekwini uma udlula lapha ngihamba ngoSojazi Way ngase ngihlangana lapho uma uhamba ngoSojazi Way kukhona uMcDonald omkhulu lapha ngasenhla kunanethempeli lapho lakaDukathole. Uma ngihamba lapho ngiqhamule emgaqweni sengihlangana nendoda. Le ndoda uyindoda eyakwanzama baba nisemdala lo baba engahlangana eseqhafazile lo baba. Lo baba sasesibonana naye lo baba sabekela saxoxa. Lo baba uhamba emisezana yambona lo muntu uthwembethe usizo lisabeka ngohlobo lesimanga. Mntaka uNkulunkulu kodwa nje ubuxakeke ngakubika le ndaba akho kuzokwenzakalani nje ngifuna ukuyiphuthuma le ndaba abantu abenkosi. Indaba kanzama ikhonza izinhle zenkosi sabe sesixoxe ukhunzama engibikela usizo lisebeka uthi unzama emntaka uNkulunkulu wangibusisa ngeinsizwa zezithupha lapha ekhaya engibusisa mina nomngane. Ithi kodwa ngenzakala into engingazi ukuthi ngayichaza ngithini emhlabeni ngoba insizwa yami yokuqala uNkulunkulu ayengibusise ngayo yavelwa icala ihamba nabangani bayo yabo afika gwetsha udileka jela. Uthi ke emveni kwalokho yangaphinda futhi umfana wesibili ngathi ngiseThekwini ngezwe nakuthiwa futhi usevelwe icala na futhi ngathi ngenkantolo afuka boshwe nagwetshwa udileka jela. Uthi ke kwahamba iminyaka ethize enganakile uthi nanomfana omunye wesibili naye waboshwa nowesine waboshwa nowesihlanu futhi waboshwa. Uthi ngikhuluma nawe ingane zami zonke ziboshiwe zisihlanu. Ithi ke kha sengisenomfana oyedwa sengethembele kuye ukuthi lo mfana noma ngabe ngafa sekuyena umfana osewungcwaba mhla ngifika yitho zami zokuhamba emhlabeni. Uthi ke wena ngihlangana nawe ngilapha nje kuSojazi Way njengamanje yena ubona ngiphelelwa amandla njengamanje yena khushukele na iBP noshukela manje angisazi. Ithi kade ngifolwa induna ezolakithi ithi baba usiyane nzama ngithi angutshetse segcikeni namhlanje nakwakho kugcwele amaphoyisa kubanje umfana wakho lo obekhona wokugcina utholakala nezinto ezithize wayibala uthi ngamanje amthatha amaphoyisa siyawumbopha. Uthi ke ngisangene manje akukho engakwenzi ukuthi ngihambile ngaya kubantu ngafuna inyanga ngithi ngifuna mhlawumbe ukuthi bangilungise ukuthi ukuphi lapho konakele khona bantwana benkosi. Ngifisa uba ngisho ukuthi bantu noma ngabe wena uzibona unjani kodwa ngifisa ukusho ukuthi nazi ukuthi uShembe uyamthanda noma ngabe uzibona ungelutho wena kodwa uShembe uyabathanda abantu. Indaba yokuthi umuntu nomuntu akayisondezene umuntu eze kuShembe uthi inkosi ngiyacela ngoba umthwalo lo uthweleko akekho ozokwethula. Uma ngabe uNkulunkulu ekudonsa ndela kuhamba kuShembe uyothula imithwalo ngoba njengoba sikhuluma nje uShembe uthula abantu imithwalo lapha ebuhleni bantu benkosi. Nale ndoda ke ngakhuluma ngathi na ndoda ngazi ukuthi ngizokweluleka ngithini. Nginento ke ngiye ngifundisa ngaye abantu emhlabeni ngithi mina ngathi nzama into ezokusiza fanele uhambe kuShembe. Ngathi kodwa nzama into ezokusiza fanele manje uhambe ekhaya. Ukufika uhlale phansi ekhaya uphatanisa ukuthola iminikelo unyakazele emndeni ngoba umuntu uma esebezozala abantu benkosi kunemndeni esihlanu ehlangana ngaphambi akuzala umuntu nomndeni wakubo umuntu nomndeni wakomalume wakho unomndeni wakomalume kama wakho unomndeni wakomalume kababa wakho. Uma usugani unemndeni wakho wesihlanu owasekhweni lakho uma unonkosikazi ophoyisile wathola ngenyongo. Ngithi ke nzama ke uzama ukuphatanisa iminikelo uyihlukanisele iminikelo ibe isihlanu nawe zama ukuhamba ekhaya ufike uyibeke leminikelo uyichaye phansi othendana laba abawu5 uma usuthi uzocela mhlawumbe uthi ucela uShembe aguqule labo othendana nabenze babe yinkomo ngokwasezulwini bavuke labantu bahambe ngathi ukhuluma into ezisihlanu wena uphethe imali ezisihlanu uzokhuluma into ezisihlanu ucela uShembe ukuthi akahamba bafuna abantu bakini abageze abakhiphe esigodini sosize abeze abantu bakhulume uma usubanikela nenhlambuluko yabo. Ngithi ke uzobe usubathuma ukuthi uyacela uShembe akabahlanganise lapho bekhona bayofunda nje ingane zakho iphele ejele nje yini inkinga. Lo muntu wangihlonipha abantu abenkosi wagoduka wahamba ekhaya lo baba omdala babuzama wagoduka uhamba ekhaya uthe mayesefikile ekhaya wayenza lento njengoba ngimtshele yona isimanga esikhulu abantu abenkosi. Ngikhuluma ngendaba ukuthi abantu abenkosi uNkulunkulu esikhuluma ngayo ngithi uyabathanda abantu noma ngabe wena ubona ukuthi kodwa sondele eduze nangu uNkulunkulu omhlunyazi ozothanda abantu ohambela ngisho abantu abanjani. Lo muntu engikhuluma ngala kasilona eNazaretha kodwa lo muntu wahamba wayichaya le mali uthi akazange ndlale ngisho lutho phansi walala ebhuquza phansi akusinde khona endlini ekhala lo wabethandaza ukuthi ngempela konakele phi ngayo. Kodwa indaba enkulu engifisa ukukhuluma ngabantu abenkosi lo baba wayenza lento kwathi sekusa
hey wayesefika umnikazi weinto zonke wayesefika uShembe kuye ithi ke Madondo nje ngoba mina wangifonela ekseni ngakusasa sekuyoshaya u6 o'clock wangifona usethi mina weMadondo awungixoxele kanti lo uNkulunkulu enimkhonzayo nikhuluma indaba kaShembe uNyazi lwezulu unjani ngoba mina ngilale ngikhala ngalala ngikhanyisa lapho ithi kodwa uShembe ngimbone efika uShembe hamba ngenyawo ngiyambone efaka ijazi elimhlophe efaka nesigqoko semnyama uthi ufika wayishaya isifuba wathi nzama usukhala kusengifikile mina nguShembe mina uNyazi lwezulu uthi ke mayesefika uthi ngaphendula ngambheka ngathi inkosi yamakhosi usufikile wesethi sengifikile uthi uyibona indoda ohlangane nayo eThekwini uthi ngiyayikhumbula uthi ngesikhathi okhulume ngaso naleyo ndoda isikhathi mina engisuke ngayo ngagijima ngaso Batwa benkosi ngikhuluma indaba enkulu kaShembe ithi ke le ndoda ngibone kudlala ibhayisikobho phambi kwami engingayazi uthi ngithese ngibona ngase ngibona kuqhamuka indoda efana nseno baba wami uthi ngathi ngiyayibuka le ndoda kathi le ndoda ivelaphi uthi ngathi mina usabona baba usaphila na wesethi yewena mfana musa ungibiza ngobaba wakho angisiyeni baba wakho mina ithi mina ngukhokho wakho mina ngizala umkhulu wakho uthi ngase ngethula ngibheka le ndoda wesethi lalela njengoba ungibona nje mina ngafa mina ngaboshwa ngafa ngiboshiwe ngibhejiwe ngifele ejele uthi ubone ingane zakho zonke eziphelele ejele nje imina ngafa ngaboshwa isidumbu siphezu kwesinye uthi noma ngizama ukukhuluma kini ithi kodwa nikwazi ubani ngizwe ngoba ngihlezi osizwe lesimanga uthi ngibona ngidonsa izingane zakho ngifake ejele bengizama ukuthi ukubona ukuthi mina ukhokho wakho owafele ejele ngifuna bangigeze laphayana ngisuke kuleya ndawo nami ngikwazi ukuhlangana nabangcwele ithi kodwa ngesikhathi wena ukhuluma nendoda ohlangane nayo workshop la uhlangane nayo khona isikhathi uShembe agijime ngaso inkosi enkulu uNyazi lwezulu ihamba yongidatshula phakathi edumbini ezibolile ngafa ngaphandle phezulu kwaso ngizoyiqoqa benkosi khona uNkulunkulu uthanda abantu kodwa noNkulunkulu mawusondela kuye sondela ngenhliziyo emhlophe uthi inkosi ngizocela nami ungethuli umthwalo awukho umthwalo batwa benkosi ohlula uNyazi emhlabeni kodwa yenza inhliziyo yakhe bemhlophe uzothi inkosi woza ungethuli umthwalo ngoba ngabona uNkulunkulu ebhala incwadi phambi kwamatwa benkosi ngaphendula ngathi inkosi yami kungenxa mhlaba enkosi nginezono eziningini angizange ngiyikhole lo muntu uthi ke lo muntu ke ngisize ngoba nayo inkosi sengidonse ngaze ngafika kuwe ithi phuthuma mntanami uhambe thathe lo mnikelo uphetheyo weinkomo ezisihlane cabanga indaba oyikhunywa emhlabeni kodwa izwa abantu abalele ngale kwelizayo ithi phuthume ekseni uhambe ebuhleni ithi kodwa mawusufikile mntanami usize ufike ungishayile itikiti ungilayithele ibala ongigqokisa umNazaretha ithi ngiqinisile mangabe usungenze njalo ucela uShembe ukuthi akangiqaqoza Nkosi laba engafa bese ezandleni kimi ithi ngiqinisile ngizawuvukela ebuhleni ithi ngiyabuya ngutshele ithi mase ngifikile ebuhleni usuku senginikele ngagezwa ithi ingane zakho ngizoyikhipha zonke bantu benkosi kwase kuseni le ndoda ngayilinda yaze yafika le ndoda yahamba yazawunikela yafika ashaya itikiti likakhokho wayo wamtshela ngisho igama layo yonke into abantu benkosi sahlala salinda ngacaba ngathi kodwa into nje iyenzeke noma ngiyaphupha ngilele cha ngiphupha ngilele uNkulunkulu ugila izimanga lezahleze ezigila nangakini uShembe uyayigila izimanga nangakuphi uyayigila izimanga kodwa ngithi sondela kuwe ngenhliziyo emhlophe uzothi inkosi ngicela ungethuli umthwalo uNyazi lwezulu uNkulunkulu uzokwethula umthwalo ba ngambone ethula indoda engumzama wayithula umthwalo engazi ukuthi ngenze njani namhlanje abantu benkosi ungathi iphupho ungathi ulele unzama namhlanje akalenzi iphutha eseyenzile lento izingane zakhe bele iphuma kancane abantu benkosi ziphuma kancane iphuma ngamaparoli namhlanje iningi lezingane zakhe zonke abantu benkosi uyafika hamba nensu zakhe namhlanje inhle lensizi zihamba nensu iningi lezinsu zakhe seyiphumile zingaphandle abantu benkosi uNkulunkulu eyidonsa inkosi enkulu uNyazi lwezulu ngizoqinisa emhlabeni labantu benkosi njengoba baye bathi abantu sisholana ukuthi uShembe uNkulunkulu na ingoba uShembe izinto ezingenzeke emhlabeni kubantu kodwa unyazini zifike zenzeke kodwa indaba yokuthi uyendlale kahle inhliziyo yakho uma ukhuleka noma usondela kuye uzothi inkosi yamakhosi ngiyacela ungethuli imithwalo abantu benkosi ngoba sihlupheka ngaka nje abantu benkosi imithwalo khona umuntu oyabe nosizi athi umuntu mina nginebhadi athi umuntu nginomnyama kanti uhlushwa into eyodwa abantu benkosi wena wazi ukuthi kwenu ekhaya kuma wakho nesihlanu kanti kuma wakho no11 kunezingane zakwena zachitheka ongazazi nawe
ube intombazana uzophuma uhambe uyogana emzini uthi ungafika ngabi khona ukuthula ngishendodeni yakho uthi noma ngabe niyahlala kube khona ukushisa kanti inkinga enkulu ubanga wena indoda nodade wenu awumazi wachitheka kuma wakho niba ngaki kwenu nina